सबले अवश्य हुन्छ होला। सबभन्दा पहिला उहाँ उद्घोषक सरलाई मुडी मुडी धन्यवाद दिँदै म आफ्ना 2 शब्द मात्रै होइन अलि लग्ने आफ्नो सकिन्छ टाइम समय त थोरै हो तर समयलाई निगरानीमा लिई समयको नजरबन्दमा लिई हामी आफ्नो मन्तव्य अगाडि बढाउनेछौँ। सबभन्दा पहिला त यो आज कार्यक्रमको गरिमामय उपस्थिति र तपाईहरूको जुन शोभा जुन तपाईहरूकै कारणले आज गर्दा जुन यो शोभामान भएको मञ्च हो यो मञ्चलाई पनि र यहाँको वातावरणलाई पनि हुन त बढी समय यदि बोल्नैका लागि लिने हो भने आज म तपाईहरूको बढी समय लिदिन सुरु मात्रै भनेको हल्का तपाईहरूलाई म त्यति अप्सेट गर्न आएको पनि छैन। खुसी नै पर्छु आज यो बिट्स एन्ड बाइट्सले हाम्रो माझ जुन कार्यक्रम जुन यो गरिमामय यो जुन हाम्रो आज सम्पूर्णताको विषयमा जुन आफ्नो गहिराई प्रकट गर्नुभएको छ उहाँ टिमलाई पनि म एकपल्ट मुडी मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। बढी बोल्दिनँ बोल्न थाल्यो भने दिन रात पिछ तपाईँहरू सबलाई थाहा छ एवं मसँग जति पनि मान्छेहरू यहाँ जुट्नु भएको छन् सम्पूर्णलाई थाहा छ बोल्न थाल्यो भने 4 मिनट गएर बोलिसक्छु तर आज म बोल्न त्यति चाहेको होइन म 4 कुरा मात्रै भन्न आएको। पहिलो कुरो ध्यान दिएर सुन्नलाई यो 4टा पोइन्ट मात्रै हो र 4 बुन्दामा मात्रै काम गर्छु र तपाईहरुले पनि गर्नुपर्ने कार्य यो 4 बुन्दामा मात्रै हो। तपाईहरुको आगामी दिन आउने दिनमा तपाईहरु विभिन्न कलेज विभिन्न क्याम्पसमा गएर आउने दिन तपाईको सकारात्मक र पोजिटिभ होस् तर आउने दिन विद्यार्थीहरुको एउटा समस्याको दिन पनि हुने गर्छ। आजभोलि म धेरै देख्ने गरेको छु के हो आजभोलि पहिला त्यति थिएन तर आजभोलि धेरै नै देख्ने त्यस्तो गरेको छु त्यो हो कुरामा टेन्सन चाउचाउ खान पाएन टेन्सन फलाना साथीले चिलनमा भनिदियो टेन्सन मतलब सबै शब्दमा एउटा प्रक्रियात्मक शब्द के हो टेन्सन। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु यो जुन टेन्सन शब्द तपाईको जीवनसँग अब जोडिराख्छ यहाँबाट स्टार्ट हो तपाईको हरेक कुरामा के लिने टेन्सन र तपाईको कस्तो खोपडी या मुड हो जे हाम्रो मुड खराब हो अभी कुछ न क यो मुड खराब हुने भनेको कमजोर मान्छेको हो। आउने समयमा तपाई त मुड खराब नगर्नु होला यो सानो सानो कुरालाई लिएर मुड नखराब गर्नु होला किनभने मुड खराब हुने भनेको सानो मान्छेको हो जसको सोच सानो हुन्छ त्यसकै मुड छिटै खराब एउटा सोच प्रबल र अबल लिएर हिँड्नुस्। दोस्रो कुरा हामीहरुका बानी उद्देश्य के छ त उडी छुल चल रहेको बडका उद्देश्य मतलब बहुत भारी उद्देश्य लेके चलेको यो दोस्रो पोइन्टको चर्चा गर्दैछु। उद्देश्य धेरै ठुलो छ उद्देश्य के हो सफा चरित्र सफा उद्देश्य लेकिन एगो घरको पनि सफा नरखे छ ठीक छ हमर माथा सफा न है हमर घर सफा न है लेकिन उद्देश्य कैसे चाहिए पूरा साफ सुथरा त्यो पनि हुँदैन उद्देश्य क्लियर हुनु पर्यो डिफाइन हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा हामी तेस्रो पोइन्टमा आइसकेका छौं र तेस्रो पोइन्ट हो तपाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा एउटा यस्तो एम लिएर हिँड्नुस् त्यसको लागि हुन सक्छ अबाधा अवरोध टेन्सन सबै आउँछ तर त्यो टेन्सन यदि तपाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पूरा संसार र दुनियालाई टेन्सन दिनुस् तपाईको काम घोडालाई नदी दैनासम्म लान त सकिन्छ कुवासम्म लान त सकिन्छ तर त्यो पानी खुवाउन सकिन जबसम्म उसलाई तिर्खा लागेको हुँदैन पानी त्यसलाई त्यही भएर त्यो जोश त्यो भूख तपाईभित्र हुनु पर्यो प्रगतिको र सफलताको त्यो भूख अन्तिम पोइन्ट नम्बर 4 एउटा भनेको
दिए तो पूरा पूरा मतलब पूरा आए नहीं हाल लास्ट पॉइंट पूरा तो होनी ही है ना यही तो 5 पॉइंट अलिक यो 5 पॉइंट अलिक सान्दर्भिक छ सायद टाइम लाग्छ 2 मिनट दिने 5 पॉइंट वहाँ सरले भन्नुभयो 5 आधा गरे 5 मिनट यो 5 पॉइंट हो महावीर हनुमान जी के नाम सुने छ जय श्री राम बड़ा मन खुश हो बजरंगबलीबाट सिक्ने वहाँ महावीर हनुमान जीबाट सिक्ने का उद्देश्य अब जब लंका पार करके चल आएगा ना तो राम जी कहला महावीर जी से बजरंगबली तू लंका में चल गया तू आग लगा दिला तू सीता से बतिएला है ना सुन लिया तो महावीर जी कहते न सरकार न ए तुझे गेला जी न जब राम जी खुद जब कहे तू लंका क्यों जरेला जी न तू सीता से जी न तो राम जी किसी आ गए अरे तो हम कह लिया तो महावीर जी कहते जी वही तो हम पहले चाची अपनी कह लिया हमारे तो कादन रहो सीखे वाला चीज कितनो अपना पास शिक्षा हो जाए नॉलेज हो जाए लेकिन जे अपना के गुरु मान रहा छी जेकरा गुरु मान रहा छी गुरु से बड़का न हो फर्स्ट सेकंड लेसन पर ध्यान दिया सीता जी जब गेला ना भेंट करे तो छोट बन एकदम छोट तो सीता जी कथी कहे छ रावण के पास में बड़का बड़का फौज है लंबा लंबा अब तू इतना तू कथी कहे छ जी ना हम तक साइड छो वो पर साइड ना दिखेला जब सीता जी के शंका भेल कि इतना छोट छोट कोई सेना में नहीं है महावीर जी कहते हैं हम लोग बड़का बड़का सेना है तो कोई सोचते छोट छोट तो छोट मन के गेल इसमें छोट छोट सेना हो तो कहल न माता आज्ञा दे जाओ हम बड़का होके देखब जब बड़का बनल हम सब रहती ए हमरा ना चाहिए हम महावीर नाथ उड़ के आल छी साइड देखाई दी पावर देखब तो में देरी न लगे छी मौका पर अपन पावर देखा समुद्र में जब लान रहल तब की भेलै जहां पर राक्षस के मारे के रही मारल आ जहां उनका बुद्धि से काम लेके निकले के रहे निकल गए मारे तो सबके समेत रहे केसर पॉइंट सूर्य भगवान को बच्चा में जाके उगिल गेलन पूरा खाइए गेल हथुन आ जब कहन कि नहीं गुरु बनावे के होय छै तो सूर्य देवता के गेल ना कथि कहन सूर्य देवता हमर गुरु बन जा तोरा हम गुरु बन तू तो खा गेले बच्चा जी ना हमरा गुरु बना ले जा बाद में जेकरा गुरु बनेलन सूर्य अर्थात गुरु के भी रहना जरूरी है और शिष्य ऐसा बन जाओ आज पूरा विश्व में पता लगा लिया राम जी से बेसी मंदिर हनुमान जी के है शिष्य इतना प्रभावकारी हुआ सबसे बेसी मंदिर हनुमान जी तो शिष्य इतना प्रभावकारी होकर पड़ रही अर्थात सबसे बड़का चीज हमरा सबके अंदर एगो और चीज कोनो चीज में न कहे के आज जब उनका रातों रात जाके जड़ी बूटी के लिए जाए के रहे तो कुछ कहल जाए कि जब उड़लन के एगो अथी बनल है लाइन बनल है इतना स्पीड में गेलन अब बाधा रोज कोई में रावण एगो बाधा के लिए पठबै छ कहते जा बजरंगबली के तू रोक लिया तो कथी कहै छ हां अपने सबसे रुकबे न केलन जब लंका जरबित रहे तो हम जाओ तैयो बेचारा गेलन प्रयास केलन लेकिन उनका पास में 9 शब्द न रहे और समय पर ले गेलन 9 कभी न कहिया अगर अपना से 9 विद्यार्थी सके हमरा से न होई सर हमरा से न होई लेकिन बजरंगबली के सबसे बड़का चीज हो सीखे वाला चीज रामायण भर में पूरा रामायण के पात्र दुखी रहे एने राम जी दुखी छ लक्ष्मण जी दुखी छ तो रावण दुखी सब दुखी है एकेगो पात्र कहियो दुखी न रहे तो बजरंगबली हरदम हंसते रहलन हरदम करते रहलन मतलब हंसित रहवा ना करते रहवा काम के तो बड़ा आनंद मिलता ऐसे बेसी समय कथी लियो बस बड़ा पॉइंट कह रहा ऐसा गाड़ी हम जब जाइते रह जब बहुत बहुत धन्यवाद ये सुन लेला सुनला के बाद में एकर कार्डमन भी करिया इहे कहे हम अपन कहला तो दुए सब कहे छी लोग दुई सब यही विश्राम दे रहल छियै धन्यवाद।